girlfriend! 90 degrees! Pahirapan! Sige, 90 degrees tayo. Sige, yung pa, 45 degrees ha. Soldier banana. Akala ko ba 90 degrees? Ba't naging Kasi magmamarch sila eh. Paano magmamarch? Ganun, ikaw talaga. Okay ba? Video. Ba't ganun? Ganun lang. Oh. Gusto kasi umabot. Ganun lang. Yan. Kasama ka ba? Umas ka dyan. Oy. Ako. Yan. Dito ka gig. Okay, attention. All of you. Pag attention, huwag ka nang gagalaw. Ikaw na, Jetro. Yan. Dali! Okay. 10. Video. 10. Video nga to eh. Ate. Medyo nagsasalita. Agaw eksena. Video to, men. Opo. Game. Attention na. Hold your bananas. Ganun no, pasok mo, uy. Wala ka sigurong banana. Atago. Okay. Tatakdakan. Liwa. Usulong na. Sabayan! Ashwell! Aray! Naninipa. Ashwell! Naninipa pa eh. Baka to. Sorry sir! Madumi. Huling-huli ah. Ayun, may punishment yan. Wala. Sino ba yun? Ano, dumihan yung kanyang may wagang sapatos. Lebron James yan, mawawala yung power. Okay muna, hi. Hindi. Jeff, Dali, please! hi muna. Hi, Den. Ulit. Puntong ka na! Baba na! Hold your bananas! Batakda! Kad! Takda! Takda! Kaliwa muna! Kaliwa nga! Ganito mo! Batakda! No-OP ka. Kad! Batakda! Kad! Batakda! Kad! Pasulong na! Ho! Pasulong! Luto! Pintola! Check yung alignment! Walang sa likod na! Walang sa kaliwa na! Sabay yung kaliwa. Walang sa kanan na! Sakta! Pasulong na! Sakta! Luto! Pintola! Domino effect! Pahinga! Hindi bulutong yun. Bulutong ito, ano ba? Bulutong ba yun? Padre, tikas pahinga yun. Alam niyo yung domino effect? Tikas pahinga yung direct. Tikas pahinga. Hindi, yung domino effect, alam niyo ba yun? Mali na yung instructor. Mali yung ano. Ikat pa yung ano. Nakaganon, di ba? Di ba nakaganon? Boy Scout! Pababa. Boy Scout! Alam niya naman yung Pinapapa niya na kanyang